Buku duka tadi corona temai pantara nakana tongkonal lai pangaloloan dari suwan pangkalando. Ia mau to dikasirin mata bubunna to dikabanggang tondong turunanna to dipadindo na bulan to dipabarnena Allah. Mintu pekapuangan masolanasan. Langgana mengkende ke basse adinna dia mana mai sangalla basse tangana dia mana mai makane basse kakanda. Tabir lakote mai barana kalando lamba paunganan. Paunganan lamte tondok pareru lamte pangaleo. Barana di peki di ilamba di petanaungi. Genteran tomak parenta tabe olona temai tosiria aluk masero pindan tosiloloan sangka mabase banawa ia memintu tahun namberan tahun nindoran pira-pira peka alukan lalanna kasaranian protestan kasaranian katolik lalanna kasallangan siapira-pira papeka alukan to iko duka tabi lako kamu mintu langi kaluaku maka lima na batara lenduk langanku tabi to ti bangun loga to ti kombong busu-busu maatan bombang piki isang kapuran pangan rapa tas ipiki sa pelambaran baon talangam pame balakolong tarik ke pame kulambu bamba penawa padoro dio maito maabatanga mga lukutia darang butu masuli idadi iyan nakita lang talu lembang na tukurangin na patotemo karilamin tu sara na panasa tu paakadanan na temay kita to mangura rapasan payan na ng kipirangin na di umay todolo kipako pantan paaperangi kita tahu pantan tondong duka pantan ada ia ping na di kuara pasas sundun penduan pidialu sabayan na den maabatang mga lumpia sebelum mentama ki alukurante alukuma penduan den patu aluk antara lanto batwallana ia waktu maatundan ki ilan ni deto sebelum kemangka ki mga lupia sebelum tama Al-Quran maatun nanti yama biasa lilimpan noli bobongan tos ya iso ke sang puluh bongi dilimpan noli baratung na panoli duka bopetasan bote-bote ya duka tu Allah nalanto den misagalan maapasuru ko tande rapasan di pilih mo tumintu tedo mo yung may parapuan ng banat tulayana tanda rapasan na ipatama sulok di pasti pa putomatero ko na yan na to pista ng dialog na taera to yung acara lang di sana maapasulok to bengglong Yama poleto pako kusambente pantan pak perangi di pantan tondok pantan nada. Ya pindah di kuara pasas sundun ke kita talu lembang na. Penduam pidialuk di batang dolo batu dialuk pia namanya di piai sauto rinding mangkatora abadalame batuanan na Allah apa bulan na Allah apa tahun situru kasih patuan na tomarapu na tama aluk rante batu aluk ma bengduan
Ya mato tu kirorongan ni lako kita masola nasang dari yate mane kapak batangan rite tarundudan batu halupia. Padahal di baito lame bala kollo piki labe kulambu bapa penawa piki. Ia siat tabe bala kollo ia siat tabe kulambu bapa penawa. Ungka kaati kaleta usap pagi tondon to batangka kita to da diundi kumua ia temai ada temai dandan panedea tang kita pabuka kasalena tang kita pabalimbing kaluana nenek mangan nasangka ia punna ada todoro lentenan panikuan kapoena na bisa dapat taruh ri kita toda dindi belanna dapat taruh ri lai tandai raka denma ditatenkai denma ditakap mading ya mato kaparalu tu bisaga kumua sero ibatas kaneta bebalakono dari ladiku ala bebalakono laku ada bunga sangka tiparanduna ia mau ada melau lagi ia mau sangka turun di kasuagana undola yang dilangi umpulan badan nendak topalulung si turun nenek pemula tahu si panganola nenek tumbotolim tumelau lo padang di tiang lo engkau pulawan na padang ngalo angina kulak mangka di pelendo labe bala kollo kilak bekulam bamba penawa ki laku ada sanda pituna ia memalute di sabu ada pitung riu pitung lampa pitung saabu pitung ratu pitung pulo pitung lise pitung piak ada anak nenek tangan dilino sangka na nenek buen man tumangka di sehat tinggi diambo tidak masak lambai banua puan limpusa limbado pada dimalinding mengkene si turu to karua anak tanpa gaya nenek tangan dilino lako bak panalemba si turu anak-anak pada nenek tangan dilino ia moto sirang di dangale labe bala kollo duga ki labe kulambo bamba penawa ki lago ada sanda saratu pemaliganna bilanganna tunasea tinggi to melau lagi to manurun di kasuaganna maka lima na kita nalili talo lembang nama kali sanggala mungkin ia mual sanda saratu alugo na buang tamboro langi sangka na buang sanda bili lamai badu aditoke lamai tongkonan diangin lan padang di kandora labe bala kollong ki labe kulambu bamba penawa ki lako ada tipempur yang manda lan petuotang ngalan tongkonan lain ti pamarra apa maki dintin lan pangaluntian rara lan desungan pak kalandoan lalanna tongkonan lain kumaakale basekakan lalanna tongkonan lain kairo pada disangala lalanna tongkonan lain otin pada di bengken paga ti pempuri manda ti pamarra pak maki bintin lantong konan napa lalanna tongkonan balah tinoring dengan
tongkonan bebali landu ka tongkonan na apa na padang disangala tongkonan dulang buntu tongko suaya nasoro madao tengkana ada tangalata surruki madio tangalata tengkai tonto tasipa tonto tangga mamali painan tadi kuat kena da asyamo tapasalaranda kena da asyamo tapalenda masumalang namaruru lingkana ada nanene apa kosusi moto kada todolo tarite nakwa tanga siti rolindo miki tanga silanta kada-kada miki tomai nene untanan talang urandung puluala temai dandan palelean dadi denni manita kamalingi denni manita katumangai lata ko bang mosola nasang o ada o pemali tanga malute ko mima pasalah keden kisala dandan sangadina ada minene pemali minene malute ma apakalolo keden ki kamalingi apa torroku sambil duka lako kita kumua na tandai duka ada anaisan pemali kita to dari yundi lento tanah moto alukuna nenek dio mai batang di kaleta lo dalam susu pe umammo sangka na to matua dio mai tondon to batangata torro makamba meki umpo aluk kasarania aluk na puwa Yesu makamban duka mau po aluk kasalangan si turu aluk na pentiongan ni inde rara masokan inde pun tololak di maya-maya tonna posoy pasoy na tonna di sangat padang apa umpo aluk kasaranian dari lati buka ulang randa di puduk tati kok kak kalau dende lengko dililata kumua tengkana ada latarun nudang bulok tae sengak na tae lainna inang atau titanan talu daw tanggana lagi to tirindu batu patoko daw dasak to paunganan puang matua puang Yesu puang pena masallo ya mo buntu matunta tane te matotokta ya mo sanderan matotokta lau patudulalaki lau pate te mata kalambanan ki anta tarpene lakan tarpesan sian masola nasanki ya duka mo pandang siran na ya duka mo pandang no palawan na to nanina makale nagaronto miki bapak pendeta lan pangando pasabayang lan duka ton talangka masing-masing lisik na bobo nina tatole siumpu to tumampata tapak padidani tapak patuarai mintu na te kakede latapatu te pirang-pirang ngallo lako dadi kiko kombai susi moto tu pebala kolong lako kita solanasang nayatu tengkala tapotengkate lagende ki dolo langan te tongkona tangka iterara dosali ya di sana sali ya tanga do di popen nulusau lami popen nulusau artinya kepala ke arah selatan iyan na torromelo modoto iya tulang bating nama ding komiumbati la di pasar rois songolo kamu ke tomak lampu dio
lah di pasarro tu bombongan, di patani te bombongan. Sunu kitu mak bado. Tontong kipe tak dah bantuan tak. Takin digedunga kalangan dako. Yan namang kadiang ka ane popen nulusau lami talimbu tomi badong-badong ni. Dao mana badong ditetu kuya banga moto badong dimintui. Yan namang kamoto tapopen nulusau mengkalo miki domai. Tamang ka mengkalo domai. Tao sok kita taruh to. Kita to mangurah madara mirang itu di kota roto. Ya te di kota roto. Ya te ini lasang kita do di tinggoro yodako. Ya moto di sanga taroto. Biasa duka te yomai di garaga dolo. Ya laku rorongan ni. Pambai modifikasi rito. Sama aben nunuroko pato makula pada yosoka mot taroto. Tak natama logika to. Tomate di garagan taroto. Ya mo poneto ke depan. Mangka pita popen dulu santu. Tomate tamane manggosok taroto. Mangka diosok tu taroto to. Pasadiang kini sabai. Disanga bayi barira. La di tibok. Tamangkan tibok bayi. Namanya di tinggoro tu telo. Dari la susi moto lago kita sola nasaki nambai mangkasya bikin kamase-mase ite mai bise tangala ditokit patunna Allah kita keluarga kita to mangura sino kita maabado to matonki takin begemalangan te tokona Sabtu ta angkai ta padoi sali ta pupen nulusoi ni badong-badong ni. Oke, mantap. Gambar pemulai deh. Sorong di sini dong. Iya, sorong kami tamat tadi. Iya. Lagi ni mak badung. Iya. Iya. Yo mak badung. Kalau sawian jatuh sana. Kita lagi kita nanti di rumah. Oke. Yo, nanti pasar itu. Iya. Bisa. Memang langsung ke tangannya, Wawan. Ulun. Kepala ya. Tabi. Emang kamu? Ada. Maka ya. Tangan. Oh. Berdiri di sini. Oke. Marunong. Halo, pas point.
Yan naman, pamita. Laki na ito mamarong eh. Barat kanun na, pero hindi ka ano niya. Iya. Angkat ko niya. Nah, budak pa na kasaran sa ano. Budak pa yung kalunay pagok.
Goro pikir iyo. Lati goro pikir oleh. Ya, mangkap yung dulu. Lepas di goro pa tayo. Tingnan daw, di ba? Kalipisi. Di sini nanti saat ini pemanggilan, ia Taroto, ia Pemanggilan situ ke para abangnya si Abu Boko di pasal karet ke sekitar. Para si Abu Boko doso karet. Ia tu tambenannya, susi te tambenannya kasuara dengan kasuara. Yang yung namay kaninde kanulagan lalu, yang yung namay kalambunan dolong lalu. Jadi kyoto lalu. Ya, songkar kedua. Ya duka teto di sana setara maapalima ite dan maapalima di si penduan resusite. Oh, yo po pikiran tirago tera belualan kita kargai taroto, pentaluno mo lang teto. Pentaluno mo lang teto. Taroto papatiba, yate taroto papaliba. Dari penduan. Bakal kita lihat oleh bangga, pantan tondok pantan nada, patairan nasi kampela maka kita talunet bangga. Sorry. Mantap deh. Lagi pe. Besti. Nah, ini pembuatan taroto. Taroto itu tempat menambat atau mengikat kerbau yang akan dipotong. Yang mau disembeli. Ya, begitu caranya. Oh, begitu. Itu taroto le namanya. Ya, taroto, ya, taroto. Iya. Oh, ada palu-palunya tor ini yang pakai. Palu-palu tor. Oh. Oh, tor. Iya. Ana. Babi juga jadi. Oh, alami kita patuan dia main tasak ini kemang ke dia ndai.
Jadi pada saat makarudusan jenazah itu diputar arahnya dari timur barat diputar ke utara selatan, dan kemudian barulah babi dipotong, seekor babi dipotong, dan kemudian seekor kerbau dipotong. Ini namanya makarudusan, atau barulah jenazah itu dikatakan meninggal atau mati. Nah, sebelumnya orang menganggap bahwa namanya atau makula atau orang yang masih sakit seperti itu. Oke, Bos. Oke. Apa namanya pokoknya ngatin deh bisa lah. Nah. Nah, ini keluarga besar di Rantai Dolok. Keluarga besar Rantai Dolok. Ya. Minda mo to siya perempuan yung dapur. Yung lasso. Nakakayo dulu. Apa kita apa kupote ko sabi bite pon ulit to ano te. Pon no memory na sabi bidol. Bisa ka di foto? Bisa tapi pon no memory ko sabi bidol. Masuk sini kita foto sama nenek. Kira kalau setel apa tuh? Bah, Oke, ya siap-siap ya. Senyum 3/4. ya. Ya. 1 2 3 lagi 1 2 3. Oke, berdiri Pak. Kasih berdiri Pi sama lembunya. Oke, 1 2 3 1 2 3. Oh. Oke, mantap Pak. Udah mana tuh Pi? Mana kah? Kita Pak. Ngana HP-nya? Kalau kita lagi kumpul-kumpul. Kalau lagi kumpul-kumpul. Paya. Ya. Oke, siap-siap. 1 2 3 1 2 3 bisa pedopen. Talun. Oke. Oke, bye. Ada apa ya? Mati. Ya, oke, siap-siap. Lebih tambah lebih turah. Bisa sampai 2 pen, talun. Rapat sedikit. Tidak dapat ini nanti. Oh, mundur Pak. Oke, 1. Bisa sampai 2 pen, talun. Tidur lagi. Bisa sampai 2 pen, talun. Oh, oke, mantap. Oke, baik. Oh, ini Pak ya. Coba main tadi. Wah, mantap tuh peletar nih oleh. Ya, 1 2 3 bisa sampai 2 pen. Lalu tahan napas, senyum 3/4. Oke, mantap. Ya. Sini kumpul. Sini. Iya, oh. Aku ya. Ya. Ya, oke. 1 2 3 bisa sampai 2 pen. Lalu bisa Pak. 1 2 3. Apa berdiri Pi? Soalnya kan nareke. Oh. 1 2 3 1 2 3. Oke, mantap Mo. Oke, ya. Oke, baik. Oh, ada talu mo bulan deh. 1 2 3 1 2. Oh. Oh, magagana sa ko. Oke, mantap. Laku tuh. Ya, 1 2 3. Menarawang ko pare. Dawa pakan itu Aule, pomi, tanduk ko 1 2 3 1 2. Oke, mantap. Oke, mantap. 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 Mantap yung maya. Bamir tuh piring-piring itu oleh foto pa.
Ya. Oke, pisang pen 2 pen. Padolo. Ya. 1 2 3, 1 2 3. Oke, mantap mo Ini pa bening-bening Ya. Jari tutupi senyum mo pa. 1 2 3. Oke, mantap mo. Wah, ini pa yo tante. Langsung dilihat ini nanti ya. Wah, langsung. 1 2 3. Pisang pen 2 pen. Talun. Oke, mantap. Terima kasih. Iya. Tete salah talu yo. Saya le dong. Saya le dong. Iya, 1 2. Iya, Ya, oke, sebentar lagi kita matinggor. Makar urusan. Oke, baik. Ya, mau tebet di sangal-sangal TV. Oke, baik. Yang sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Iya. Iya, ompit yang setel. Yang selalu mencari yang bening-bening. Oke, baik. Ini pedo ya. Ya. Nah. Di rumah. Tambahan tuh. Iya. Wah, udah boleh keluar ke ini. Nah, itu baru. Oke, iya. Tidak di Iya, 1 2 pisang pen 2 pen talun. Oke, mantap. Iya. Ini ya, tunggu dulu. Sini gue, di situ. Ya, sana gitu. Biar dong saya di sini. Nah, dikerapat-rapat. Oh, iya. Oke, 1 2 3 pisang pen 2 pen talun. Senyum 3/4. Oke, mantap. Mana pita na kanay? Sini pala. Cak bang mo Ya, oke. Teme ako kawan mo na. 1 2. Oke, mantap mo. Hah? Ngana pi? Sini kamu ke sini. Oh, sini sama nenek. Loh. Begitu. Ya, oke, lihat ke sini dulu. Halo tante, lihat ke sini dulu. Terbakar nanti nih. 1 2 3. Oke, yo masuk demi. Oke, terima kasih. Oh. Babira. Benar. Laku dua kayak itu anu foto apa ya? Ya. Piti memang. Oke, baik. Ya. Oh, ini ka banda ko. Yo kamu ndo Ni kan ndo ko tayo ngo. Tayo si bata yo. 4 sekawan no. Ya. Ada 4 sekawan kamu dito. Ya. Ya, oke ya. Oke. 1 2 3, 1 2 3 bisa sampai 2 pen talun. Nah. Mantap. To komplit. Oke, baik. Udah pernah lihat foto? Tak murah. Ya, Kamu? apa? Siang iya selama. Saya mau dibaca-baca komen lah. Kita bertemu komen nanti ya. Maaf ini tidak bisa lihat komen ini guys lah. Oke, ada komentar 1.
Oke, Gohan Vidi mengirim bintang. Oke, baik. Terima kasih Gohan. Kirim bintang. Ada Gohan sudah kirim bintang ini. Oke, kirim bintang dulu, guys. Jangan lupa kirim bintang. Iya. Wah, ini sudah ada kerbaunya Baladong ini, guys. Mau di Baladong, sampai Baladong. Oke. Ya, tapi Ya, jadi babi dulu. eta tibo kami tebay dono. Tibok. Ui lo lu mining kompor dia penting raranda to ide to. Papen dulu so. Pambaga di tibo. Pambaga mena papen dulu so. Oke, babinya sudah mati. Sekarang kerbaunya. Nah, ini kerbau betina. Kedong ngambong. Kerbau yang sudah tidak akan beranak lagi. Itu namanya kedong ngambong. Jadi nenek moyang kami tidak mau memotong kerbau kalau masih beranak karena tidak ada yang nanti yang berkembang kalau masih beranak. Jadi kerbau yang dipotong itu kerbau yang sudah tidak bisa melahirkan lagi atau menopos. Oke, baik ya. Tanya karena totalingan datarin timok. Oh, jadi kedong ngambong ada dua ada kedolok bisa. Pakai sama ya tuh tidong mengurap apalagi anak apa dari kak nama ada di tunu sangat. Oke, baik. Oh, ada main bunyi-bunyi. Oke. Mantap ya. 1 2 3. Oke. Nah. Oke, Mbak. Ini Mbak kalau foto-foto melong ya. Oh, Mbak, binti rumah kamu. 1 2 3. Oh. Oke, baik, mantap. Oh. Soulmate na to. Le, soulmate ko betul le. Teman sahabat karib. Oh, mangga ya bos. Maka. Kalau makanan ini ompit nomor 1. Iya, ada makanan ompit maju, ada musuh ompit lari. Oke, baik. Oke, baik. Oke. Ya. 1 2 talu. Oke, baik. Ya, kasih pindah-pindah dekat lagi supaya tambah ganteng ya. Oke, ya. Mantap. Wah, ini bocil-bocil lewat yang baru amo ya. Mari pi kamu, main tiramai kamu. Wah, inilah generasi muda, generasi penerus Retedolok ini, guys. Oh, Retedolok family. The new generation Retedolok. Oh. Generasi mendatang. 5.000 penonton. Iya. Oke, mantap. Maka mau dipoto. Kalau masih korang video lah. Lagu kata itu kasihan karena tak bisa jawati di bako lara kakasalangan tu sinukta allo singa o patoke batu di tikor
Badarian mitero di Tigoro ya patot tarir ini sa tamani patasuran itu usah apa sih Weh, mati koro duka berkaitan bilang dong itu dulu. Komen dong. Komen dong. Weh. Wih, wow, nakatewa kia. Mapari Simpo, maganda na. Simpo. Iyo eh. Na. Nakadena ito na. Oh, kayak masih lon ada budak cewek cantik telon selo ini ana. Foto. Lo. 1 2 3. Bergaya 1 2 3. Oke, oh welcome. Donar. Oke, donar. Iya. Itu rambu. Oke, donar. Mantap donar. Oh iya na. Apa ya dia seleksi doki di foto mah video teh. Oh. Nah, seleksi doki oh. Ini dia tuh semua cantik dan seru ya. Oke, mantap. Cucu. Ayo anu. Foto. Woi. Oke, oh, ada salah duka itu teh. Nah, iyalah yo anu dah salah dua dulu. Jangan lupa kirim-kirim bintang. Oke, iya teh. Ampun nih, teh apa dikirim bintang lah. Siapa bisa turut komponen kirim bintang nanti Pak. Bir. Ya, oke, jadi mati boleh. Nah, jago tuh bela dong le, pisar sambakin nama tele. Jago. TV oke, mantap. Oke, baik. Oke, siap-siap. Oh, TV selalu di depan. selalu. Biasa. Oke, 1 2 3. Oh, Oke. Masuk. oke, baik. Betang dia untuk umpeljar. Pepisar ako ikaw mana yung ternyata mati goreng boleh tiba selaman dulu le. Naman komandar yung tigor tuh kiyol suayan na. Saya dulu na jago dulu kumpul iya. Benar tak nama tinggor yang suaya le. Nata ada sa palete no tigor ngalu. Woi, lagi ai. Oke. Oke. Mantap. Oke. Ya. Nah. Mantap. Foto kamu. Sorry, may kalem ko pa ang manalpan na siya. Naman ko ang foto kami kalem na. Apa na litiro kami kalem mo. Hei, ini obat ke? Oke, mau jilbab di kuah 1 2 3 sampai. Ya.
Siapa? Senyum 3/4. Iya, senyum setengah. Seperempat. Oke. Makasih Ampi. Ya, mantap. Menditolan na lu. Main mo na lu doon sa pagkiyaki na lu di bilik di lu. Ya tu yung na lu na sa pagkinalarin no ora. Di pa miniteng. Apa tuh? Dari yan si boy. Oh, oke, mantap mo. Tak tahu dah po eh. Bago na pa. Hindi pa. Hari sa kanito padok-padok pa. Kunalo pagkagambar adol. Iya, ya, gua rasa teh ini to. Karena dulu ke Malambuk. Tak awar paralo di Siwon to Malambuk deh, di namanya mo ilo. Oh, napo ti tapiti so. Apa orang tu? Oh, ini namanya beras guys. Oh. Yang hasil patung bukit. Oh, ya betul di sana. Hasil Apa tuh? patung bukit ini. Seba apa mi? Ya, ini namanya seba. Ah, dan ini apa di atau pulu sewa? Ya, puluh seba. Saya boleh. Boleh bukan deh. Pada Melepong-lepong. gua kayak 20 tahun itu parea tu. Laabi mo. Lah 20 tahun dah. Laabi mo. Oh, benar bayar apa tu dah Belanda le? Ya. Ya, pete ito na balanda na dadi. Na din. Ngari di kamu ya? Ya. Ya apa tu na Jawa Belanda teh bare na di Yo. Tipare le. Ah, na dia nama apa ya? Oke baik, bertemu. TV. Lah no mungkin TV ya. Ya senyum 1 2 3. Bisa apa? Ada pekan. Oke, mantap. Oke baik. Kau mau dibaluk tahu? Kau mau dibaluk. Baik, kita betul nanti kasih. Oh. Ada 10. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, ompit yang cantik. Ya. Oh. Dirasinya loh, gak atuh kabel na tu kala umbar nih. Di mana? Nanti lalu ratiro loke mambil lalu tampo katon lokin lalu lu tampo simbuang. Mbak nai buron itu. Ada pokoknya menurut ada telepon itu piala. Tu teknisi le. Nah. Oke, ya oke baik ya. Oke, lama berong mikir kate. Cek mi. Oh. Kapala, kami kay kapala nanupin ni. Ya dari Lame Katabe Kanite dan kendaraan Ijanillo tadi pilih nanti nanti abang moten termasuk de pala pola satu bisa kata geser itu otong tak Ijanillo tabete de pala pola satu na tadi bisa totolen yang ketolong nanti Ijanillo nanti pilih nanti dan de petambah satu na satu lama lepas tadi bisa total no pimpana ya. Dan itu tak geser di satu nalai itu karena lapor satu naladian terus satu sulit satu tidak. Kawan nanti pertama kita Ijanillo tabe. Ya,
Semangat. Apa dong Ki? Oke, ilo ulit tapos orang tua ta. Oke, wah, mantap pamba. Ba itu ano may bukayo tu deh. Tindog. Lo may sudu. Baik. Membela-bela duka na oleh. Oke, bosku. Bay nem berkenit emang. Lar ka may to garon to sinaji to emang. No makale oh. Sampai lamay to sinaji. Oke, mantap. Nasi. Ano mo persan? Ilo-ilo dito to ko, kamsi-masi to kiti. Oh. Kamsi-masi. Ayun, mga kabaliba. Oh. Yato, tera kananya balo, bonang ko tanta kay na. Mantap. Halo. Halo cantik. Mantap. Pero nalan ni. Nalibot ko ba susi? Ya, keluarga dari kami ni bet buto. Lanterongan. Apa isang to? Ranterongan. Ranterongan. Ban itu isang to. Duri. Mani. Oh, aduh, tampo. Oh, mendapi tela ko. Panil. Oh, panil. Ranterongan. Ranterongan kami sikit to yo. Ya. Oh. Mo to. Iya. Oh. Oke, baik. Mare. Ah, na biasa mata ma apa itu tanduk bulan pa. Sirono tanduk bulawan le. Bulawan. Hmm. Bulawan. Tanduk bulawan. Ya, oke lah guys, may soro may ayo guys. Sabang kamu di Goro Tedong, mangkadu kamu di Tibo Kubay. Wadong miki. Mana malah nada ada ke isi di. Tak kula bisa rasule yang teh sama. Takut nak sule bongi ke anu. Tak bisa lah bongi teh guys. Takut nak yosi kopi. Ya. Ya, mantap. Jadi ketika kamu tuh matuang ku kena kumuri mapapelada, pako tanah pulang kuang kita ya may maduang maluang abad na balik coba-coba kita ni patua bini pelada kemo reiki. Ya. Jadi Kolombo pabe buna kita maro kita bangku. Kemo bini mapapelada. Oke. Oh, nenek Puan. Ini fotonya. Ya, hindi kamu tanya kubo sa kumo. Ya. Ya, kubo ta pintura lo tu nenek lo. Ya, yo. Ya, oke. 1, 2, 3. Tahan.
tahan senyum. Lupa gue beda-beda di sini. Nah, Kentara cantik dengan tuh. Iya, 1, 2. Oke, mantap. So Jadennya, mau foto Jaden? Foto sama nenek dulu Jaden. Jaden tuh. Oh, foto dari Jaden. Ya, oke Jaden. Jangan ke sini Jaden. Sama numpit. 1, 2, 3. Oke, mantap. Kalian dong. Iya. Umur pirang kata nenek itu nama itu ya? Dia mau ke 90. Oh, tanah bela duka mulai. Nenek. Oh, 1, 2, 3. Tahan senyumnya 1, 2. Oke, mantap. Sini kok jadi lepas dong, sini. Jadi Mana nanti tuh fotonya? Nah, nanti di Sakala TV, Sini, Facebook. di Facebook. Semua tahu Jaden. Sini Jaden duduk. Coba, sini Ya. Jaden. Sini. Oh, di sini saja. Oh, Jadenku lihat. Sini Jaden. Oh, Jadenku. Pintarku. 1. Tunggu dulu Jaden. Nah. 1, 2. Sini Jaden nih. Oke, 1, 2. Oke, mantap Bos Jaden. Oke, bosku Jaden. Terima kasih. Oke. Ya tunda hari kedua mati gorta yang di petami buku udah tuh Sultan tuh kemudian mati dam nalin. Tak teman main saja. Oh, ada syarat apa nama? Tunda Iya. kedua, hari kedua. Udah ada toh. Iya. Oh. Polionya kalau tak ada kota air rampu tak boleh mau kami kuke. Oh. Teh dong, weh, kancang deh. Aliampira 750, weh. Iya. Dan nali. Boleh nih. Keluar ke pasar dulu di sini. Oh. Oke.
Random mo kayo. Kung kayo karang nota. Apa bentuk? Madolu kami. Hai, limbo mo ang po anak-anak. Limbo po anak-anak. Oh, limbo po anak-anak.
puang na. Umpan paano? Oke, baik. Baik, terus tu. Yuk. Wah, cocok. Baik. Tengah latih ni. Oke, baik. Oke, baik. Ya, 1, 2, 3 gaskan. Kopi lagi, ya. Oke, mantap. Sip, mantap. Oke, Tanggal latih ni. baik. Iyo. Woi, cocok. Tanggal latih Masuk di lagi. center dunia. Teman-teman di perantauan. Iya. Ya, ya. Sampai ke Oke, salam. Mantap. Oke, baik. Oke, gondrong. Gondrong ngarep ya, gondrong kutuan. Wah, kutuan. Iya, gondrong kutuan tuh. Gondrong kutu. Nah, oke, baik.
Ayan na mami sabay tayo masuran na to. Let, masuran na kabay kami sa. Dinduke bainin noni. Oh, to ano, tolo kami kay ano, punto dato. Manarang to tolo kami punto dato awadong bay ne. Punto dato to. Iyo. Mana kuat. Tama tibay nila panggil ke kiri kanan tandisan niya mabahong kan. Di sana noni kan di sana noni. Iya, oke. Lebih dulu kopi habis boleh ada satu tak kalah. Kita ngopi-ngopi dulu. Mau mana jadwal teh? Besok orang nikah. Orang nikah di mana? Tambuli dan Batu. Ya. Di pasir. Berarti pasir itu atau apa? Ah, tak. Tahu apa? Sama Irina.